پرانسیبا یازدەمین tevgerand hezkirinê de. Ji ber xebata herî bilind a hezkirina Mesîh a ji me re divê em di hemî têkiliyên xwe de bi hezkirinê bimeşin. Me van pransîban dixwînin û me diyar dikir ku namaya ji Efesiyan re an na. Bêguman we bala Xwedaya ku ramaneke bingehîn heye ku li vir pêş dikeve û ev fikir ev e ku em çawa di rûnahiyê banga xweya mezin a di Mesîh de bimeşin. Heleqeyê 13 Weke ku me dît ger em dixwazin şêwazekî layiqî Xudan û banga wî ya ku me pêş li jiyana xwe de qebûl ger weke ku me dît ger em dixwazin bi şêwazekî layiqî Xudan û banga wî ya ku me pêş ji jiyana xwe qebûl kir tev bigerin, divê em di yekîtiyê û yekîdiyê de tev bigerin. Ya ku Pawlosê şand di destpêka beşa çaran de dibêje ev e. Ji bo miletan nelazim e lê pêwîst e. Ya duyemîn divê em di jiyana nû de tev bigerin. Em ê piştî îro ji wek wan tev bigerin û divê em di jiyana nû de tev bigerin. Ya sêyemîn jî ev e ku divê em di hezkirinê de bimeşin. Ev me digihêje vê beşa taybetî ya nivîsara İncîl. Ew ev tişteke balkêş e. Ji ber ku heke hûn bibînin bîra xwe ku Pawlosê şand di Korîntiyên yekem de çi got. 13 Lê niha dimîne bawerî, hêvî û hezkirin. Ev her sê ne. Lê ya herî mezin hezkirin e. Bi vê rengî Pawlosê şandî bi vê têgihê re mijûl bû û ev rêveçûnê di hezkirinê de çawa divê bandûrê li ser awayê ku em bi şêwazekî hêcayî û bangaziya me ya hêjaya ku di cawsisê Mesîh de heye bandûr bike. Ji ber vê yekê bila em serê pêncan ji Efesê re vekin û ayeta yekem û duyemîn yek bixwînin. Wiha be û li vir jî ji bo tiştê ku Pawlosê şand li ser ji ber vê yekê bila em serê pêncan ji Efesê re vekin û ayeta yekem û duyemîn yek bixwînin. Wiha be li vir jî ji bo tiştê ku Pawlos şandî li ser behreya ku hêjayî banga Xwedê ye li ser jiyana me pêwendiyeke girîng heye. 11 Ji ber vê yekê hûn wek zarokên delal bin, nimûneya Xwedê di û bi hezkirinê bimeşin. Li vir em peyva Yûnanî perapêtiyo dibînin ku tê wataya rêve an rêve û li vir de vê rewşa de peyva Yûnanî bû hatiye wergerandin. Divê evînê de bimeşin an bimeşe. Ew dibêje û di jiyanê de bimeşin. Çawa ku Mesîh jî jiyana me de û xwe ji bo me pêşkeşî û goriya ke ji bo bêhinxweşiyê bêhinxweş pêşkêşî Xwedê kir. Pawlos axaftina xwe berdewam dike. Da got wataya tevgerê di hezkirinê de zelal bike. Got, mebesta reftara bi evînê çi ye? Ji bo ku em wataya tevgera şandiyan a di hezkirinê de fêm bikin, divê em vegerin ser tiştê ku Pawlos ji bo çi ye û em gihîştine paşê gotin. Em vegerin ser çi piştî vê gotinê. Ev e lê esil û navaroka rastiyê tam ev e. Li vir eslê pransîpê ev e. Em di hemû têkiliyên xwe de bi evînê dimeşin. Pawlosê şand dibêje ger em dixwazin di jiyana nû de bimeşin, divê em xweya kevin derxin û xweya nû li xwe bikin. Divê em tiştên ku Xwedê ji me re dixwaze li xwe bikin. Kî bixwaze divê em pêşdegiriya me bikin. Xwedî alîkariya me dike. Lê ti çi wataya ku mirov bêra xwe hilde û ya hûnû li xwe bike. Divê em çi derxin û çi li xwe bikin. Pawlosê şandî tiştên taybetî nivîsî û ev e ku ew di Efesê beşa 4 û ayetan de dibêje. Ya paşî ya ku ew dibêje ji ber vê yekê derawan berdin û bi rastî bipeyivin. Her yek ji we wê bixwîne çimekî em endamê hevin. Pawlosê şand dibêje ku eger em dixwazin xweya kevin ji holê rakin û xweya nû li xwe bikin, yek ji yekem tiştê ku divê em bikin ev e ku em razdar bin. Divê em her cûre xapandin û derawan bidin aliyek û bi hev re rastiyê bipeyivin. Pawlosê şandî di beşa 4 û ayeta 15 de gotiye
کو ام راستیه به هسکرنه دبیجن. بله، ام ده هسکرنه دا راستدارن. ام ده هر تشتی لسر وی یکو سریه. مزن دبن مسیح. او لور شوازا پاولس شاندیان دیار دبه. او دبیجه گاوا کوان به هسکرنه راست گود. دراوان نکه. تشتکی دنجی گود. گاوا تو یه بری جخوابکی و یه نو لخوابکی گود. گاوا تک هرسی دبی. تو خطی دکی. جبر یویا که پاولس شاند دبیجه هرس ببن او گناه نکن. و ما ام همو هرس دبن. همو هرس نه گناه. ام د صورت خودی ده هاتنه افراندن. جبر گناهان ام گناه دکن. خودی هسکره و هرس ما نه هوجه دبیجه. هرس با او گناه نکه. روش لسر هرس خوا نچه. آوا و جهن شیطان نده. بگوتنه کدن گاوا کو هون دستور ددن کو هرس ببه ترش آنجی بدومه. اوی ببه گناهک و گده پسکره کان چه بکه. و زراره بده تیکلین و. و اوی ده هندری و ده جی پسکره کان چه بکه. گاوا کو ام دستور بدن کو بمینه و دریج ببه. هرس دبه کو ببه خارکه نمازه هکه کو او ببه ترش. ام بکنه کیره مجول نابن. و نه هوجه کو ام وی جی بتابسین و ببیجن کو هکه ام هرس ببن ام هرس ببن. هرس پیوسته و ام دمان در کتنا هرسه ده خلاطی ناکن. پشتی ویا که پاولس شان دبیجه کو جبو کو ام وک خوده دخوازن بجین و بگهیجن آرمانجا کوی ام جبو وی آفراندنه نه هوجه کو ام دزیه بکن. و پاولس شان برنگ کتایباتی دبیجه 28 او دبیجه ای دی هلاتنا روژه وی ببرقه. لیده مار به دست خواه قنجه بکه. دا کو تشتا کی بدا ین کو هوجه دارن. پاولس شاندی دبیجه کو هر جوره دزیه لدر ویه دخوازه خوده. او مسیح نشان نده جبر کو دزی ناسنامه یکه. او با آوائی که جگلک آوائین پیشکفتی و لیکون کری جدزیه را بی سرو بر. از جوارا میناکن دزیه بوی رنگی دبینم. من او کر میناکی و هر کس دکاره دزیه بکه. او هنجاتا بکه. پاستارگانه نویسکار پرتوکه کو اف ریویسین لسر بنگه هاویه. دبیجه کو گلک جاران وکی کاهین جیرا تیگا ذکرن کو تاجکه آن جنازه که بکه. او عادت اوه کو کاهین دبردیل خدمت وی ده دیاریک پیشکشی وی دکه و اف عادته. آنجی بکیمانی پر جاران پیشده چون مقدار که درویه و اف مقدار دوی پیمانی آمیا پاچه دهاتا را وره وقتاندن. لی او کس دکاره خواه جراپوره که جدیرین کشتی یا پاچه دور بخه. بی کو پاچه مجاره که اشکره بکه. جبر که اف پیوشو نه فاتوره و نه جی دلیل تیده هیه. لی بله و قانون پاچه ده تی گوتن که دوی کاهین پاچین وان لی چونینن که دبردل خدمت خود دگره بده. ماموی اوه او پاستور گنه دبیجه که دوی دمه ده جیان وی جشاهیان فرما پاچه دهاتا وستیایی. او یه جه وی یکی حیاداره که ناهیله که امجه تشتین خلاص ببه. رای گشتی لی از با اشکره دبیجم که او حول ناده که جیره درکوه. جبر که اف تشت لگوری یاسیایا دریا پاچه دزیه. و او دبیجه بلکه ام جه پاچه نفرت دکن. و دبه که ام جبر پاچه ند دل خاشیبن که او ده حکمته. لی دوی ام راست و دلسوز بن. جبر ویا که گلک آواین دزیه هنه. لی خوده دبیجه دزیه نکن. دوی ام بدن تشتی که خوده دانه ما. ام به کسی دن را پار بکن و آلیکاری وان بکن. تشتی که دنشی هیه هکه هون دخوازن ببن تشتی که خوده دخوازه که هون به مسیح ببن. جوا که به آرمان جاوی یا بلند به آفریناری خواه یا مقدار و حاتیه بدست خستن. زمان خلط بکن نینی. حلقه 11-33 ما براستی نه شاشیه. ما اف نه مسئله که شاشیه. هون لسر تشتی که ام وان روژان
ما براستی نه شاشیه ما اف نه مسئله که شاشیه هون لسر تشتی کو انوان روژان لسر تیوی و فیلمان دبهیزن چه دفکرن بلا گوتنا که نپاک جدوی و در نکوه لهر تشتی کو جبو آفاکرنا باشا لگور حوجداریا بلا کرم بدن ین کو دبهیزن پاستار گنه دبیجه کو جاره که گلک سال بری ظلامک هبو کو گلک جاران دچو دیراوان و اب ظلام مینا حواله پاستار بو و اول سر پیوجویا آفاکرنا دیره دخبتی روژه که یک جشوانن هات و جه پاستار گنه را گوت که اف حواله وی لسر پیوجویا گلک تشتان شرم دکه دبا که ام پر مطمئن نمینن که چیرو که شرمکی ایرو لجیهان بلا بویا به طیباتی ده چارچوبه جیهان ده لعف جیهان رفتارین مروی که جیهان آوا دکن اوه پاستار گنه دبیجه کوی خال بر خود دا و بریا دا کو به وی ظلامی را رونه و جه را گوت وکی باورمندک دوی او وی زمانه بکار نینه و او یک جبو کاهین نه تشتک حسان بو وی گوت کو او میرک هین جی حوالن هبون لی مسئله دنابرا تشتین کو ظلام آشکره را گهاند و وی وکی باورمن اتراف کر و گوتنین غلط این کجوی درکتن ده ناکوکی و ناکوکی بو او یک تاوی وی یکی یک کو وی ظلامی تجاری ده جوینه ده بمرا زمان بکار ناینیه و دبا کوی تجاری بزاروکین خورا اف زمان بکار ناانیه لی دخبات وی ده جیهان عمرو ونوی لشونا کو بنگهز کو ده پایی وی ده ده شوپینن صورت مسیح به جیهان را بون یک لاما جیوا کی مسیح پاولو شاندینا ده بیجه بلا خبره که نباشه دوی و در نکوه پاشه ده بیجه لشونا کو هون به شرمی بپیون دوی هون دلووان و دلووان و دلووان بن بلا همو تال غضب و حرس قیرین و بختان و هر جوره پیستی جنا و بدور خستن و جهاف را قنج بن دل نرم بن و لحاف ببهورن چاوا کو خوده به مسیح جی لوا بهورد ده دربار آوای کو دوی ام به هاف را بجین اف گوتنا که پر هیزه جبر کو گل کس هنه کو ده سری ده لسر تشتی کو عاجزن شیروه دکن اف تشت وکا ترس هرس و افتیرار جه هرسا کو بویا دست دریجی پاولوس شانت هشیار کر کو اف تشت ده جیانا مده ببن راستیک پاش پاولوس شانت دبیجه لی ناف زیان ده ناف ودا رین گوتن هگر آرمان جوا اوه کو هن جبو جاسوس بجین و هنکی دف جه رفترین کو ملتین دن و جوهین نبواری جی دجین و دجین بردن و برازدار و پیروزی راستی بجین دو ویره او به تکشتین تبه و دبیجه پاولوس شان به طایبتی دپیوه لی فهوشی و هر نپاکی و چافچوین دنا وده نه وکه کو پیروزی تی جی هات کرن نه جی پیستی و هنکن کو نه گنجاون نه جی پیوه شفافن پیتر سپاس بفکرن کاوا کو روزانه چه دقاومه نمازه لسر تلویزیونان کالانن ابونیت و رادیو ستالایتی رادیو من ستالایتی ده عربای من ده هیا و از برنامه بلند کرنه و همو جی نوچایان دبهیزن لی جارنان از بری خود دم رادیوین دن و لگوری گوتنن کو ده برنامه کومیدی ده تینا گوتن مطمعی دمینم جبر کو زمان گو پیشندانین کومیدی ده تیب کار آنین ترسکه لپش یه دویامین هنکان غلط هیا اخافتنا بی اخلاقی و بی اخلاق زلال و نه تی اشرات تشتی کوین دبینن اوه هنه ببینن کو همو کسین کو دبهیزن کو مروین بگوتنن بی عقل و به زمان شرمکی دکنن اف تشتنه ده سال یکی ده چه دبه لی ایرو جی وصایه پاولس گوت نجی بر کو شاند به هویتی ده پیوه نجی به احماقی و هنکافیان کو نه گنجاوه ده پیوه لی جبر ویا که شکر دکه جبر ویا که پاولس شاند ده بیجه هکه هون دخوازن به شوازه که لایق خدان تف بگرن و بانگاوی لجیان وا بکن دوی هون ده حسکرنه ده تف بگرن خویه هری مزن حسکرنه وی چاو مزگینی دا
اف ما بر بپرسکه و دبه. بتنه اف پرس بشیرتا پاولوس شاندی و گریداییه کو بشیروفا کرنا کارن بدنه او فکین روح د نمای خوا یا جگلانتیان را حسکرنه ده بمشه. ما او دید بهیلن از برسی و پرسی بدم و از باور دکم کو لگوری تشتین کو ما د نمای وی یاج افاسی را لور دیت بو او ای واتایا کونو ور بگرن کارن بدنه چنه. ناف و نافن وی یه نویسار بزلالی وان بد بیجه و اف آوای کو ملتان بسالان جیانه. جبو 19 او د گلانتیا سر 5 و ایان دا 19 21 ده دبیجه و کارن نفسه دیارن کو اف اون نفوشی نپاکی حرامی پوتاپارستی شهربازی دشمناتی پیوچون چفنپاری غضب رونشت هر حسی چفنباری کشتن سرخوشی بهشمندی و این وکوانن بگومان روازیا کارن بدن هاتن رادیا هری مزن و باشه رومایی یا یکم افتشت به وی نید ود بیجه. پرواجی وی یکی وکی باورمندن کو بره پیروز و بره پیروز جبو جیانا هر هی هاتنا مهر کرن دوی ام فیکی روح نشان بدن کو اوه. لی فیکی روح اوه هست کرن آشتیا دلپاک بهن فرهی دلووانی قنجی باوری نرمی و خواگرتن. نخواه پرانسیپی چیه؟ بهیل از دیسا بوارا پاروا بکم. تشت عجیب جبو ما اوه کو خوده دبیجه جبر کو رحی من دناو واده دمینه پیوا خوده دناو واده دمینه او جبر هیزا خوده ام دکارن بیتر و بیتر مینا جاسس بجین. اف پیواجویا کو گاوا دناو خواده تهاوینه دوی ام مروواهی جهوله راکن او مروو نو ین کون لوا بکن دا کو ام ببن مینا سوزا عجیب اجوه هز دکم جاسس بگوتنا اویه کو دکاره جهر تشت زیداتر بکن او هیج یا ما دخازن آن دفکرن مزنتره لگوری تشتی کو او دمده دکه ام نکارن جبو مسیح بجین وکی کو ام نچارن بی کو هیزا خوده دناو مده دخبته ام نکارن بی هیزا خوده ظلامه کون جهوله راکن و ظلام نو لخوابکن جبر وی صدمه پاولوس شاندی دو دعای ده بشا بوان پیوان ده بداوی دکه تجیبین باورمند ده به مسیح عیسی جهامو نفشه هر رومت جیره به آمین. بنگه و پرانسیپن جیانه لیکولینا انجیره پرانسیپا مزگینه یک و امپید جین.